Pedang sengabhaya pibaro ki perlok paracor ki bachupek masngap iki kubor ha kan ya channel. Mentang nya pek ya chile kai FIFA Club World Cup. Hanen kamit ha pedang ke Real Madrid persya ya ke PSG. Ha ka chingnya le kai FIFA Club World Cup semifinal ha pedang ke Real Madrid ber ke PSG hanen kasiteng senya. Ke PSG kelalapan pelim no ya ke Real Madrid da saw lanat gol. Bat imat amdan ki klub ki bala banile persya ya ke PSG menta kasamai. Bat hakannya kecil kai ke PSG kala kam klan bor ya ke Real Madrid. Bat kala yoru ban thep gol ningkong tang ha ka menit ke bahan rew lingba u Royce. Bat hadin lai menit kata kala yo biang sa gol lingba u Usman Dembele ha ka menit ke bakandai. Bat ke PSG kala la ban kai bahasisha kan kecil kai. Bat ha ka menit ke bar pesau kala yo biang sa gol lingba uco u player kata u Royce. Bat kane ke dei ke gol ke baar na benta ke chong u bat ke balai na benta ke klub PSG. Bat hado benda vaino ke kelas step ke PSG kala tamno ya ke Real Madrid da lai la not gol. Bat habawan men petang pat ya kelam nit. Kata ke Real Madrid ke dei ke badai ke wen ki klub klan bor ka ya le ke bala ban pai kini gilai gol chong ke PSG. Reling ba ke chong klan bor chong ke PSG. Ke Real Madrid kam shamla ban pai. Bat ke PSG kala ya biang sa gol. Lingba ukon kalau Ramos ka menit ke bapra pun nyau. Lingba kini sakul chapno ka PSG. Ya ke Real Madrid ha ke chingile kai semifinal chung ke FIFA Club World Cup. Bat ke PSG kelarung sya ke final. Bat kan sekur persya ya ke Chelsea ha ke final. Tengah siap pizza ke final hatu ke PSG kalan em ban rasa ya ke 6 lado chung ke FIFA Club World Cup. Menta usnem. Bat lada ke PSG kan sara biang kan sara ya ke FIFA Club World Cup menta usnem. Kabalan Dior na menta Dembele kalalong kawanang chan ba unjokur. Sakabai pat kecil lekai men step kata kecil lekai MLS sapdeng ke klub Messi kata ke Inter Miami persya ya ke New England. Apa paya kan kecil lekai ke Inter Miami kelalaman penimno ya ke New England da ar la wekul. Bat habangi paya kan kecil lekai dehi ke Inter Miami ke balayo thep gol ningkong lingba u player u bakan sai u chongka kata u Lionel Messi hak menit ke baar punyo. Bat haswa ban vaino ke kelas step kata hak menit ke bahan rupra u Lionel Messi ulayo biang sa gol. Bat kadei ke gol ke baar na benta ke chong u. Bat kumcur na benta ke klub. Bat hado ban vaino kelas step ke Inter Miami kala tamno ya ke New England da ar lanot gol. Habawan man peteng pat ke ching lekai kata kala menit ke New England kaya le ban penpai gini ki arkul cho ke Inter Miami. Daling ba ke ching klan bor cho ke klub Inter Miami bat ban lekai bah. Ke New England kam shamla ban penpai. Bat kalayo ban penpai tang sikul. Kata ke menit ke beberapa lingba ukil. Bat lingba kini ki arkul hadu benda waina ke ching lekai job no ke Inter Miami ya ke New England da ar la wekul. Bat hakane ke ching lekai u Lionel Messi ulayo arkul. Bat kat banang temen nang satar u Lionel Messi nomor lanang kat banang mi kisngi ki chingi lekai u Lionel Messi ulanang thep gol.